Hai menaza ibeting chua ilungta pen menen mai kru ke zikjum Bamai gumara sam news kederein sa zeme kona salyagara delay Tausiam Area Vehicle Association TAVA biagne pnuisui ibana katobe sampo the People's Road garim fuki poklong ne asam 0 point regi kachang meme kebena shadibe katak ze telegara lungdi ze pepet kame anugusai bestri awangbo new my Minister for Water Resources and Relief and Disaster Management Government of Manipur ne rangkang chang riak sorok pegai delay zaine Street TP Sangzewing, the Manglong Autonomous District Council, TADC Executive Member EM ne JCB kuchum phuki telera pegai dele zai Tugoram Baptist Church nai Tugoram Village Authority ne gri gumi dui diesel liter haina ringe 1 bram pegai dele zai ne Foklong Baptist Church na rangkang sangket haminge pegai dele ze sale zai apo grim fui the People's Road lebege lungdi ze punigu green ta ne telung ra pegai me bozi sapsuraing kadong galia tuing na rangyo ding ne pepet kai dele ze Tausiam Area Vehicle Association ne sale Tausiam Area Vehicle Association ne kutobe sampe garai ze lungdi ze pepet ka di me leine perege rona hingnam ge be changlo zai society ka cham biaga ne zai chogume individual te ze ngonga nei ma donation pegai do dele ze sale Tausiam Area Vehicle Association go Information Secretary rangyo ding ne mene pekchi gai je chogume Tausiam Area ge agree te ze ba meleina kane Tausiam Area Vehicle Association ke registration te mak je ba meleine kru ke ze krozminge November 3 krozminge lungge registration to khamra le jai chogume agree te ze registration to mang medu a lunna ku le jai wangchang lak pe bam designa Tausiam Area Vehicle Association go chairman rangchi ne meta ge halam gai lo zarangai de le Tausiam Area Vehicle Association go Information Secretary rangyo ding ne mene saze rang ya be ze grim fuki memi ke bena shadi be ka katak pe phoklong gana katang tun ju de le zai mi hai mana na klum to gai pam rang to gai de le India de gurze de pui President Srimati Draupadi Murmu ne zinai kru ke ze kana sumai ge tingna mi pui kana Naglen Haram ralang bank ke tet pege President du nge tebete ze spy lim guard of honor pega de le zai Naglen Haram gulak saibe Governor Professor Jadish Mukhi Chief Minister Sri Nefiro Deputy Chief Minister Y Paton Chief Secretary J Alam Nai kada ba ko sarit ki ge ta toimara mene President du ncha je loga beta Assam Rifle Helipad Kohima ge te gaide leise Rashtrapati Bhawan India de gurze te puibam beki ne tweets ke tweet te gaide le chige Chief Minister Nefiro ne pogu tweets ke ro gaise India de gurze te pui President Srimati Draupadi Murmu ne Naglen Haram kya wang bezigene pusui sangle zai Naglen Haram hainen dulang je chibe Land of Festival ne President du cha se lugai de le zai peize Naglen Haram ge nai gai ze takai be chibam do be te be changlo ze tweets ke tweet te gai de le mara sam pogamene sa ze India de gurze te pui President Srimati Draupadi Murmu ne Naglen Haram kya wang bege di chun to chbe tabam isonga je pe pibang dim chu ga ben tu foundation stone le pet kai gu le je sale President Secretariat ne saje India de gurze de pui President Srimati Draupadi Murmu ne Kohima Warsmith ring kya tetche ngyo te badam pega gu le jai President ne Kingwema Village kya tetche Village Council members nai self help group gu members amdu ke kechango je kampo kakpe namai kru ke ji ku chum bama ge bamgu le je sale Mizoram ge India de gurze de pui President Srimati Draupadi Murmu kyong ra bezegene khamnang be pema ra zegene spy meram du khomi ga je security ten tip khai dele is police hai by Aizawl district superintendent of police SPC Lagruana sale anui hai mena ne chigaira India de gurze de pui President Srimati Draupadi Murmu ne tingna mi pui madai hange anui north east long de gu haram go chum Nagaland Mizoram na Sikkim te be tu tetele usarit ki ge mata to me official ne saje President Srimati Draupadi Murmu ne Mizoram capital Aizawl namdi namai kru ke ji gu chum bama ge wangchang gai gu le aize Srimati Draupadi Murmu ne India de gurze te pui tabam pungai lu bachang railang ba guri leje sale marasam pogamene saje India de gurze te pui Srimati Draupadi Murmu ne Mizoram kya wang bege lo krishna convocation of Mizoram University tariam ge hasang pe te ja ka zo ga gu le jai na mai tingi kun ta chum ge President Srimati Draupadi Murmu ne Indian Institute of Mass Communication go zaipung pului plung bam ra babam lepet ka gu le je sale zai ne President Srimati Draupadi
द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम हराम गे दिचुन तो चुबे तबा मिसोंगा जे सेंटर ना स्टेट गवर्नमेंट ने पे पिबांग दिम चुगाई जेन रंगा पे फाउंडेशन स्टोन तुले काय गुले जे साले जाय क्रूके जे मदाय रिमा दे जाय इंडिया दे गुरजे दे पुई प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने तिंग जोगुन ता क्रोय मिनट क्रोमिंग के स्पेशल सीजन ऑफ मिजोरम असेंबली मिजोरम हराम गो बॉडी पेमेंट में वंग दुई जे दोदम बेकी के सबचु लु जे दोदम गाय गुले जे साले जाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्रूके जे मदाय रिमा दे जाय सिक्किम हराम के ते राय गुले जे साले मेघालय गु चीफ मिनिस्टर कोंग्रा के सांगमा गु पेला कन रिबे लिम्बेग्री जिनाई क्रूके जे कना सुमाय के काकुलक पेगने उन्यम लेक तागे इमरजेंसी लैंडिंग टोक्यो के देले आइजे पेला कन रिबे लिम्बेग्री ने एडवांस लैंडिंग रोंग ELG अपर शिलोंग के टोक्यो रन रंगाय बे तिंगनाय शबे जेगने गरी लिम्बे टोक्यो दोलाक से यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज को हजे फोंग उनियम के टोक्यो के देले जे साले मरासम पोगमेने साजे मेघालय गु चीफ मिनिस्टर कोंग्रा के सांगमा ने पगुफ कंस्टिट्युएंसी गारो हिल में ऑफिशियल विजिट ते लुजे हेलेट उंगरा बेगे पेला कन रिबे लिम्बेग्री काकुलक पेगने उमियम लेक तागे टोक्यो के देले जे साले Danai Kruke Zeke Damai Manipur State Level Good Festival 2022 Tariam Peace Grong Tuboy Churanchampur District ke Tetke Beke Miss Good 2022 Hange Lui Ibe Ngoi Ibe Nah Lui Ibe Kakadak Patariam ke Teresa Nyang Haishen Varte Pramzine Renkaine Miss Good 2022 Gu Title Lugai Deleng Zai Miss Good 2022 First Runners Up Lugai Pui Voho Chong Hokip Saikul Na Lugai Deleng Zai Miss Good 2022 Second runners up Rosi Nyangbak Wami Churanchampur Puine Lugai de Leise Sale Assam Police ne Barpita District Sathe Bari ge Hindi ne Phimapata Zemenadum by Kim Zenilap Teze Zobabam Human Trafficking Klulia Zabam Chipet de Leise Sale Police ne Sazete Tibeting Kumge Sahar Ali Allies Bablu Kchepu ne Lumena Poina Hanke tu Sathe Bari ge ne Ngonga Ted Luze Haryana Haramge Lumena Poina du Laket Sangkai Hange Zogai Leise Sale Assam Police ne saze punine mi pui minu ne le medu bai kim ze dilap te ze zope Sahar Ali Allies Bablu du peze Matstia Satharbari Barpita District Assam ge tet ke begene Sahar Ali du tuitolu de le ze sale Zai Police ne saze le mena poine du Haryana haram ge ne ndri pengam rai lu de le zai Hindi ne phima puta zemna du bai kim ze dilap te bedege Police ne mina hangna panai zine Rakesh Kumar nai Anil Kumar du tuine le ze sale Media ra meta ge Rakesh Kumar nai Anil Kumar ne rang guys panai ne Hindi ne phima puta zemna dum bai kim ze lilap te de le zai panai ne le mena point du ka da ba mi pe mi hange zogai rai bi le ze sale zai apo de ge police ne plam plana ka thai si gwit se la le ze sale Bihar haram ge tingna mi pui madai hindura semene chat puja ngi zinai kru ge ze kana damai ka chang ni bege dui ge kyu ga zen nim ga di begene chai di me plane tu zemina hangring ko chum chai chang de le ze sale mara sam pogamene sa ze zemina ra me dui ge kyu ga zen nim ga ber me ze ngyu ki ra me ge ne nai dui sung be bam ge ne le ze sale Bihar Chief Minister Nitish Kumar ne apo ka re be pe perasam su ga lu ze chogu me chat puja ngi ka ke dui ge nim ga ze chai ga di me kala ki le na hange tun Jadi menai tungga di mimi perui betu ze ex Gracia kalakile na hange kacharangkang lak madai dai pegulei je sale zaine Bihar Chief Minister Nitish Kumar ne sokri kugur je te pe district magistrate le ne durangai je kahre pe pe kalakile na hange tun jadi benai tungga di mimi perui ge betu ze ex Gracia sokri biagne pegai lo ze rangai de le India degu body pemera me Union Cabinet ne zinai kru ke je kana sumai ke Arunachal Pradesh ram ke Neilimbagri Ramesh Babam Airport hazi kachi bahang ke sampet kai be pheugai be Dongi Poli Airport kura de le je sale aipo Greenfield Airport Honglong jing Itanagar ge bambe je Airport Authority of India ne telechu je Indian sokri nai Arunachal Pradesh sokri ne te sap se kacharang kang plane te je kro hai sro dai sro gud le je sale West Bengal government ne Bengal haram ge kahanu ne ta so bridges changna haket se koi bambe health checkup ki kasia pikat si beta teura rangai zela leje sale aize Gujarat haram ge tingkum haket si bam di beg ge kaha lokene bed ge zemina haket himro chalu bachang leje kusarat ki ga mata teme senior official na sale aize State Public Work Department PWD Minister Pulak Roine zinai kru ke je kana dammai ge saje kusarit ki gumata teme senior official nai engineer mato chimaram du kundui luze dedam sambi ge pane senior official nai engineer am du rangai je Bengal haram ge kahanu ne tu so bridges bambele ne
ki ka sia pe ka si beta to gai luze ma to si mara menen ting ze pi be report kru ko loi ma ke public work department ta ge peong kham ra hang rangai de leije sale state public work department PWD minister pulak roina engineer am du rangai ze punuina ka harame ki ka sia pe ka si wang ze survey te ge sia bam dina kanang beta global lunge te ra rangai de lei ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de lei pi guys an kinga ni mele indu to de lei